Альбина. Алтыда. Алтыда. Жаздым алтыда. Altıda. 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 Sabah olsun, dayanıyorsun. Sabah dayanamıyorsun. Dayanamaz. Sudaki yazamaz. Sabahta kayığa bulmayı dinliyorsun. Sabah öğreniyorsun. Taparlatıyorsun. Bilim alıyorsun. Okuyorsun. Yazıyorsun. Sol çekelim. Bilim alıyorsun. Sabah okuyorsun. Yazıyorsun. Cidden öğrenelim, bizim şahı öğrenelim. Okudu öğrenelim. Bilim alıyorsun, diktat yazıyorsun. Elbette okudu öğrenelim. Resim yazıyordu öğrenelim. Bilim öğreniyorsun, elbette ratlıyorsun, kitap okuyorsun, elbette әдемілеп оқу үшін келемін, есеп шығару үшін келемін, жаман балаларды тәрбие үйрету үшін келемін, білім алу үшін, жазу үшін, есеп шығару үшін, диктант жазу үшін, сабақ оқу үшін, диктант жазу үшін, оқу үшін. Тамадайды. Muhallim. Baldarga sabah veremin, жазу veremin. Üstümüzde fayda olan. Fayda çocuklarda tutaydı. Dərgər adamlarga oku salatayım deydi. Sosun alıp қалған адамға дереу oku салады. Өскенде мұғалім боламын. Мұғалім әріп үйретеді, бұзық балаларға тәрбие үйретеді, білім үйретеді, және сан, есеп үйретеді, әріптер үйретеді, а, ә, в, бәрін үйретеді. Дәрігер адамдарды емдейді. Алып алған адамдарға укол салады. Дәрігер сатушы куклаларды киім сатады. Мико yaptığım videos dayadan kiresi kodu ruhi. Ayrıca oyuna video шығат. Sakin avı kayas. Virüsü atmıştı. Sebulleri, dışarıda bulunları, Mikro diyeyim, virüs taş, şimdi antibiyotik қажет. Virüsten қорғану үшін маска қажет. Қасым-Жомарт Тоқаев.